8 inkosi usukholana bebani
Asibonge. Amen. Amen. Isihloko sale nkonzo sithi njengamahebheru siyadinga ukwazi ngoNkulunkulu wethu. Njengamahebheru siyadinga ukwazi ngoNkulunkulu wethu. Inkinga yokuqala esinayo ukwazi ukuthi singamahebheru kanjani. Ngizokhuluma kakhulu ke ngalokho ngoba kade sakhuluma ngakho. Kuyinkonzo ngokwakho ukuchaza ukuthi singamahebheru kanjani. Kodwa thina sikutholile ezulwini ukuthi sinzalo kaJuda. Apart from that okwasho ubabamkhulu, it has been confirmed to us ukuthi thina sinzalo kaJuda ngokwasezulwini ngaphandle kokuthi sifunde incwadi noma silalela abantu bekhuluma ngomlando. Sesiyazi ukuthi sinzalo kaJuda. Ngakho ke uma sinzalo kaJuda kusho ukuthi singama-Israyeli. Uma singama-Israyeli kusho ukuthi singamahebheru. Amen. Ithi-ke isihloko senkonzo yanamhlanje sithi kumele sazi ukuthi njengamahebheru yini okufanele siyiqonde ngathi. Into yokuqala okufanele siyiqonde ngathi ukuthi sisizwe sikaNkulunkulu. Niyabuzwa lokho? Into yokuqala leyo kufanele ukuthi siyazi ukuthi sisizwe sikaNkulunkulu. Uma ufunda encwadini kaDuteronomy 7 verse 6 uthi uNkulunkulu ngoba uyisizwe singcwele kuJehova uNkulunkulu wakho. uJehova uNkulunkulu wakho ukhethile ukuba ube isizwe senzuzo yakhe phezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Kusho uNkulunkulu ukuthi thina siyisizwe sikaNkulunkulu, thina siyisizwe sikaJehova. uJehova usikhethile ezizweni zonke zomhlaba ukuba sibe isizwe sakhe, sibe inzuzo yakhe. Into ebalekile kithi njengoba siyisizwe sikaNkulunkulu nje, kuzo zonke izizwe, kuzo zonke izinkolo, isikhathi esiningi kuyaye kube noNkulunkulu abaningi. Kodwa thina sizwe sikaNkulunkulu sinoNkulunkulu oyedwa. Yinto leyo yesibili okufanele uyiqonde uyazi ukuthi sisizwe sikaNkulunkulu sinoNkulunkulu oyedwa. Manje na-ke into yesibili leyo. Into yesithathu okufanele siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu unomthetho obhalwe phansi okufanele siwulandele. Yini lo uNkulunkulu wethu singekwazi ukuthi simshiye siye kwabanye uNkulunkulu? Yini lo uNkulunkulu wethu singekwazi ukumshiya
siye komunye uNkulunkulu. Isizathu sokuthi lo uNkulunkulu wethu singeke simshiye siye kwabanye uNkulunkulu ukuthi lo uNkulunkulu wethu sathi sizigqila eGibhithe, sigqilazwe uFaro, sakhala kuye esezulwini, wehla wazosikhulula uFaro. Niyangizwa ngithini? Isizathu esenza ukuthi singekwazi kuba sisuke kuloNkulunkulu ukuthi sathi sizigqila eGibhithe, sigqilazwe uFaro iminyaka engamakhulu amane, sakha okhokho bethu bakhala kuNkulunkulu oJehova. uNkulunkulu wehla ezulwini wazo sikhulula. Manje ke kubalekile lokho. Incwadi kaDuteronomy 6 verse 20-25 ithi, lapho indodana yakho ikubuza ngesikhathi esizayo, kusho uMose, ithi kungani kufanele sibuyele kuJehova, buyini ubufakazi nezimiso nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wethu aniyale ngazo na? Uyokusho kuye indodana yakho ukuthi sasizigqila zikaFaro eGibhithe, uJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla. Amen. Leyo nto idinga ukuthi zonke izingane zethu, zonke izizukulwane zazi ukuthi hayi ukuthi uNkulunkulu sivele nje somkhetha nje. Cha, kunezizathu. Okokuqala sasizigqila eGibhithe. Ngenkathi sizigqila eGibhithe, okhokho bethu bekhala kuNkulunkulu oyise, ngoba uJehova waye uNkulunkulu oyise, wayengaqali ukuqhamuka ngesikhathi kaMose, wayekhona ko-Abraham, ekhona nakubo bonke abaprofeti ababakhona. Kodwa ke basebaza okhokho ababeseGibhithe ukuthi sinoNkulunkulu esasimtshelwa ngokhokho bethu ukuthi wayekhuluma nabo. Base beyakhala kuloNkulunkulu, wayese uyehla uza eGibhithe, wafike wabakhulula. Now mithathu imithetho okufanele ukuthi uma ukhonza lo uNkulunkulu wethu umkhonze ngayo. 3 ningayikhona, nixoxele ngisho abantwana benu, nixoxele ngisho izizukulwane zenu, njengoba esho uMose ukuthi le nkolo yethu uyichaze lento, uyichazele nezingane zakho, uyichazele nezingane zakho ukuthi uNkulunkulu lesimthandayo wasenzelane. Why? Into yokuqala kufanele lo uNkulunkulu wethu simesabe. Amen. First mesabe. The question, why lo uNkulunkulu wethu simesabe? uNkulunkulu wethu kufanele simesabe ngoba uyinkosi. Akakho umuntu ongaba ngaphansi kwenkosi engayesabi. So, ngoba uyinkosi yethu kufanele simesabe. Umuntu oyinkosi yakho kufanele umesabe. Umuntu owubaba wakho kufanele umesabe. So, uNkulunkulu simesaba ngoba uyinkosi yethu. So, kuyiduty yethu ukuthi simesabe. Kodwa akugcini ngokuthi ngoba eyinkosi yethu. Simesaba ngoba uyinkosi enamandla ekwazi ukwenza noma yini yenzeke. Ngakho ke akufanele simthuthelise ngoba uyinkosi enamandla onke eyenza noma yini uma usuyicasule yenzeke.
Sikwazi kanjani lokho? Sikwazi ngoba ngenkathi uNkulunkulu wethu sesimcelile sefike eGibhithe, kwathi mangabe uFaro enqaba ukuba esidedele siseGibhithe, lo uNkulunkulu wethu wamehlisela izinhlupheko eziwutheni ezinzima ezagcina zenza ukuthi uFaro ehluleke. Ngalokho wasitshengisa ukuthi uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ongehlulwa lutho. Okwesibili, wathi malo uNkulunkulu wethu esesikhiphile uFaro eGibhithe, sesiphumile sesihamba sesibheke olwandle, uFaro wasilandela ngamabutho akhe. Kodwa kwathi amabutho kaFaro esilandela, lo uNkulunkulu wethu wavula ulwandle, sangena sahamba ngenyawo sasophuma ngalena. Thema sesiphumile ngalena amabutho kaFaro nawo angena. Kodwa wona onke afike afa olwandle. Ulwandle lwabuya ngoNkulunkulu wethu lwaba ulwandle lunjalo baphelela khona lapha phakathi. Lokho kwakutshengisa amandla uNkulunkulu onawo ukuthi lo uyadinga ukuba esatshwe. Ngoba uma ungamesabi engakwenza noma yini othanda ukuyenza ngawe. Leyo nto leyo fanele ukuthi sifundise izingane zethu. Amen. Aqinile ngokuthi uNkulunkulu wethu kufanele simesabe. uNkulunkulu wethu kufanele simthande ngenhliziyo yethu yonke, nangomoya wethu wonke, nangengqondo yethu yonke. Amen. Three things ofanele simthande ngazo. uNkulunkulu wethu kufanele simthande ngenhliziyo yethu yonke, simthande ngomoya wethu wonke, simthande ngengqondo yethu yonke. Ngamanye amazwi, ukuninga kwethu kungamshiyi uNkulunkulu wethu ngaphandle. Yini eyenza ukuthi uNkulunkulu wethu kufanele simthande ngenhliziyo yethu yonke, ngomoya wethu wonke, nangengqondo yethu? Why? Kufanele uNkulunkulu wethu simthande ngayo yonke inhliziyo yethu ngoba sathi masicela kuye ukuthi ezezosikhulula eGibhithe, weza eGibhithe, wafike wasilwela physically, esilwela noFaro. Uthema esesikhiphile eGibhithe, uFaro esesilandela ezosibulala sonke. Kwaba uyena uNkulunkulu wethu obulala uFaro namabutho akhe. Sawuphuma ngalena olwandle singenzeke lutho ngoba wasebenzisa uNkulunkulu wethu amandla akhe ukusiza thina. Amen. Sithema sesiphume ngalo kolwandle sesomile, wavele waletha amanzi saphuza. Sonke sizigideni saphuza. Sathi mase silambile samtshela uNkulunkulu, silambile Nkosi. uNkulunkulu wehlisa ukudla ezulwini. Ebusuku okhokho bethu babedla inyama. Ekseni ibreakfast yabo kwakuyisinkwa semihla ngemihla. Zonke izinsuku for 40 years. Kuthi makuhwelela kusebusuku idina labo kwakuyinyama evela ezulwini. Amen. Ekseni kuyibreakfast evela ezulwini. Ngamanye amazwi okhokho for 40 years babengalimi bengenzi lutho ngoba ukudla babekuthola ezulwini. Bedla imana. Uma ngabe idina labo kamke ukudla. Bele.
Ekuseni ngaphambi kokuba beyosebenza benze yonke into futhi babe ngasebenzi. Ngoba uzosebenza ngoba ukudla babekuthola ezulwini. Kwesisini isinkwa esinganaso isidina every day lokhuza for 40 years. Bahamba kule ndawo behamba baze bazala izingane zakhula nazo zaze zagana. Ngoba phela uma wawuhamba for 40 years kusho ukuthi nezingane ezazizalwe endleleni zakhula zaze zagana. Zathola abantwana nazo endleleni bengaguli. Abakho abantu ngenkathi abantwana baIsrael behamba noNkulunkulu abakaze begula besifo. Babengaguli. Ngaphandle kwalokho kwakuthi mangabe wasebanikeza ingilosi ezohamba nabo ihambe phambi kwabo. Kwangagcina ngokuba ingilosi yayibatshela ibeluleka ukuthi lokhu ningakwenzi lokhu nikwenze lokhu ningakwenzi njengoba nathi silulekwa ingilosi nje. Abantwana bakwaIsrael babehamba nengilosi nje efana nohlaleleli. Iyayisitshela ukuthi uNkulunkulu akakufuni lokhu, uNkulunkulu engakwenza lokhu. Nangesikhathi sikaMose banikeza leyo ngilosi. Kodwa akucinanga leyo ngilosi. uNkulunkulu wabanikeza ifu. Kwakuthi makusemini kube khona ifu eliba ngaphezulu okwenza ukuthi ilanga lingabathinti. For 40 years kunefu elihamba ngaphezulu kwabo. Ebusuku kuba nomlilo. Lo mlilo lona wawenza ukuthi ebusuku kungahlu kube semini. Noma ngabe ebusuku bahamba ngoba kunomlilo kuyakhanya phela yonke indawo. Kodwa futhi noma bekuthiwa kumakhaza abagodoli ngoba kunomlilo wasezulwini. 40 years behamba nomlilo. Leyo nto lezo zinto uNkulunkulu watshela, uNkulunkulu demonstrated ukuthi when he loves with all his heart. Uma ethi uNkulunkulu uyisizwe sami, he demonstrated to our forefathers ukuthi laba abantu bayisizwe sakhe ngempela ngenkathi esahamba nabo. He demonstrated. Ngakho-ke, in return, we have to demonstrate ukuthi uNkulunkulu simthanda njengoba naye wayesithanda. Amen. We have to demonstrate ukuthi we acknowledge izinto uNkulunkulu owasenzela zona. We acknowledge ukuthi uNkulunkulu wasikhetha wasenza saba isizwe sakhe. That has to be acknowledged. We acknowledge ukuthi uNkulunkulu ekusithandeni kwakhe wenza into abangekho uNkulunkulu ekuqaleni nangemuva abake bakwenza. That is only our God Jehovah who did what I'm counting. Akakho uNkulunkulu owake wenza into enjengaleyo. Akekho. So we have got reasons to fear him. And we have got reasons to love him with all our hearts, with all our minds. We have got clear reasons. Noma ungatshela ingane yakho ingaboni ukuthi uNkulunkulu lona wethu uJehova, we have got reasons. We owe him something. Okwesithathu kufanele ukuthi sigcine umthetho wakhe. Ngizwe nje
Njena ukuqala fanele simesaba. Okwesibili fanele simthande ngenhliziyo yethu yonke. Okwesibili, okwesithathu kufanele ukuthi sigcine imiyalo yakhe. Why? Kufanele ukuthi sigcine imiyalo yakhe. It is because ngenkathi uNkulunkulu esenzele zonke lezi zinto waletha inkolo yethu and aba okhokho bethu, they entered into a covenant with God ukuthi bayoyizenza in return kulezi zinto uNkulunkulu obezele zona bayolokhuza bayomkhonza egcine imithetho yakhe. Ukugcina imithetho kaNkulunkulu is a covenant. Hayi ukuthi siyamgcina nje ngoba senza. No, it's a covenant. It's a contract. It's an agreement which was entered into by our forefathers with God. And their covenant, a contract, you have to suffer. You have to suffer. Okhokho bethu abathi Nkosi ngoba usenzele yonke lento wasikhipha eGibhithe wasondla wenza yonke into nathi siyokwesaba siyokuthanda siyogcina imiyalelo kwasho okhokho bethu ngomlomo yabo. Kwasho okhokho bethu ngomlomo yabo. And that contract bound even us here. We are bound by that contract. We are bound by that covenant. Yes, a hero. We are bound by it. And anything breaking that contract by our forefathers affected us even today, because we are their project. It affected us. But what is important is that as children of God, akufanele sikubone kuumsebenzi ukugcina umyalo kaNkulunkulu. Akufanele kuba sikubone kuumsebenzi ukuthanda uNkulunkulu. Akufanele kuba sikubone kuumsebenzi ukumesaba uNkulunkulu. Put yourself kuleso sikhathi sokhokho bethu beseGibhithe. But how could they? Ukuthi befike becele uNkulunkulu ukuthi akehle ezulwini ezemhlabeni, uNkulunkulu ehle ezulwini ezemhlabeni. Bese bethi uNkulunkulu akabakhiphe eGibhithe. Can you imagine that? Uthi uNkulunkulu angabulale isizwe sikaFaro sisikhulu kangaka esinqobe ebakhiphe eGibhithe physically. Kodwa uNkulunkulu wakwenza lokho. Abantu aba close to 2 million. Bekhala uNkulunkulu sikhiphe lapha eGibhithe. Wafika uNkulunkulu physically wabakhipha uNkulunkulu wasekuqameni wabakhipha. Amen. Wabakhipha. Noma eselwa kanjani uFaro walwa noNkulunkulu physically wala baze baphuma kubona noma ubani ukuthi bakhishwa uNkulunkulu. Kwathi noma sebese selwande uFaro sebahlasela wabasindisa uNkulunkulu. Sebehamba bezigidi close to 2 million behamba endleleni for 40 years. uNkulunkulu wabona. Babengalali bengadlili. Ebusuku bebe nedina lenyama. Ekuseni bebe nesinko. Bengalali bengadlili. Uma bomile ebanikeza amanzi.
uma ngabe belokhuza ababengaguli ngoba bavikele efeni. Uma ngabe behlangana nezitha ebalwele abakho abantu abake bahlasela abantwana bakwa-Israyeli for these 40 years behamba noNkulunkulu. Abakho. Zonke izitha ezayiqhamuka ziyabahlasela zazehluleka. And in other words, God, our God, proved to us ukuthi uma ngabe simthanda, he can do anything, everything to us. Uma uNkulunkulu njena simesaba, simthanda, sigcina imiyalo yakhe, then we are so protected. Ayikho into abantwana abangcwele esingayidinga. Because lento yokuthi uNkulunkulu uyavikela uyini into owayenza kokhokho bethu. But what is happening today? Asakhulunywa leyo. uNkulunkulu wathuma uJesu ukuthi ezovuselela lento engishoyo. Uthe mase hambile emhlabeni abantu bamyeka uNkulunkulu bakhonza uJesu. Uma bakhonzana ngempela. Kodwa bakhonza igama lakhe. Uma even lelo gama kwakuyigama lakhe. Kodwa lo muntu lona lesi simangaliso esenzeka sayeka kwathiwa sesikhonza uJesu. Nalo Jesu okhonzwa kuyena lo Jesu lo wayithunywa uNkulunkulu. Kwavela kwathiwa isithombe kwathiwa uJesu. Uma wedlula kushembe uNkulunkulu wathuma ushembe amanazathi amyeke uNkulunkulu akhonza ushembe. Kodwa uthi uMose lapha naseminyango yezindlu zenu nibhale ukuthi dumisani uJehova, nasemasangweni emizini nibhale ukuthi dumisani uJehova. Uthi zothi ma izingane zenu zibuza ukuthi why kufanele sidumise uJehova, buse usho uthi hawu mntanami uJehova isimangaliso sikaNkulunkulu. uJehova wakhipha okhokho bethu eGibhithe bezigqila zikaFaro. Amen. Uthi uMose izizukulwane ngezizukulwane niyozitshela lokho zothi mazibuza ukuthi why baba kufanele kubhalwe lapha esicabheni ukuthi dumisana uJehova, why kufanele kubhalwe lapha esangweni ukuthi dumisana uJehova, why kufanele kubhalwe emotini yakho ukuthi dumisana uJehova. Usuke uyayichazela ingane ukuthi mntanami uJehova uNkulunkulu owakhipha okhokho bethu eGibhithe begcilazwe uFaro. Hawu wabakhipha kanjani mntanami? Bese uyayichazela ingane yakho. Kwenzeka kanjena, kwenzeka kanjena, kwenzeka kanjena. So ngaleyo ndlela noma ngabe uguqa uthandaza, ingane ine understanding ukuthi uthandazelana. Uma uthi uyishiya ilokhuza intshebe yakho, ingane ibuze hawu baba why yini ushiya intshebe? Hawu mntanami angifuni ukweqa umthetho kaNkulunkulu, angifuni ukweqa umthetho kaNkulunkulu. Wathini uJehova mntanami? Hawu kuLevi 19 verse 27 mntanami no 28 wathi uNkulunkulu singakhulumi and senza isivumelwano. Okhokho bethu benza isivumelwano noNkulunkulu ukuthi into othi ayingenziwa angeke yenziwe. Senza isivumelwano. Kodwa ziningi izinto esizenzile. Khona into engifuna ukuba ngichazele. Yabona abantu bakithi namhlanje bathi uma bekhuluma ngamasiko abo, bakhuluma ngamasiko anga connect neBhayibheli.
zonke izinto abazenzayo ayiconnectile neBhayibheli kodwa bazenza sengathi zingamasiko abo kanti ziwukuduka kwabo. Deuteronomy 18 verse 9 to 13 kuthi nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona awuyi kuyifunda ukwenza izinengiso zalezi zizwe. Iziphi eziningiso athi uNkulunkulu thina njengesizwe sakwa-Israyeli, thina njengenzalo yakwaJuda, thina njengamahebheru singazenzi lezi owayethi uNkulunkulu sothi masihamba sihlangane nazo sifica ezinye izizwe zizenza. Uthi-ke makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbhuli noma ohlola imihlobo noma owenza imilingo noma umlungu noma owenza iziphotho noma obhule emadlozini noma umlozikazi. Ngokuba yilowo nalowo wenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyobaxosha phambi kwakho. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho ngokuba lezi zizwe oyokuzidla ziyabalalela abahlola imihlola nabanamadlozi, kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza lezi zinto. Kusho uNkulunkulu uthi lapho yohamba khona ungazenzi lezi zinto, ungayihlanganisi namadlozi, ungabhuli, ungakwenzi konke lokho, ungangeni endabeni yabalozi nawo yonke lento, ngoba lezi zinto ziyisinengiso uNkulunkulu. Kodwa lezi zizwe eniya kuzo ziyazenza lezi zinto. Ngamanye amazwi kuchaza ukuthi ukukhonza amadlozi, ukuhlabela amadlozi akuqali manje kulesizwe. Ngenkathi abantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe bayalwa ngakho ngoba kwakukhona. Kodwa specifically uNkulunkulu wakubala wathi lezi zinto ningazenzi ngoba ziyisinengiso kuJehova. Kodwa okhokho bethu kwahamba bamhlubuka uJehova basebethatha lezi zinto ezenziwa yilezi zizwe basebethi izona amasiko abo, forgetting ukuthi lezi zinto elithi namasiko enu izinto uNkulunkulu okwaniyala njengesizwe sakhe ukuthi ningazenzi. Kodwa nina nazenza. Manje nake thina sesifundisiwe ukuthi thina asibona abezizwe, thina sisizwe sakwa-Israyeli, thina sinzalo kaJuda, thina singabantwana bakaNkulunkulu. Yikho-ke lapha ubaba ilanga mayihlabelela lesihlabelelo ethi namhla sibuyela kuwe thina nabantwana bethu, siyilifa lakho wedwa, singakhonzi izitha zethu. Usho ubaba ilanga uthi thina manje sesibuyela kuwe kanye nabantwana bethu, siyilifa lakho wedwa, masingasikhonzi izitha zethu. Masingasikhonzi izitha zethu. Njengoba silapha ke the teaching njengoba nihlangene nje the teaching ukuthi let us go back. Let us go back. Sothola ukuthi uNkulunkulu wethu lo walahlwa ngobaba omkhulu, lo walahlwa ngokhokho wethu, singabuyela kanjani kuye? Uma sibuyela kuye angeke esixolele bese izinto ihamba ngendlela yakhe. Don't look at other people. Ukuthi abaningi abantu abamhlukile uNkulunkulu and what. Look at yourself. Look at yourself. Uthi mina ngifuna ukuthi ngibuyele kuJehova. Ukuthi Inkosi I acknowledge ukuthi wabenzela imangaliso okhokho bethu, kodwa bakuhlubuka. Bakha izithixo zabo ngabaprofeti bakho.
ngoba phela lezi thixo esikhonza manje zakhiwe ngabaprofeti, hayi ukuthi zingabaprofeti kodwa zakhiwe ngabo. Yonke inkolo elahla uJehova yakhiwe ngoJesu, kodwa uJesu wayengumprofeti kaNkulunkulu, akaze emlahle uNkulunkulu, wayethunywa uNkulunkulu. Kodwa inkolo elahla uNkulunkulu kodwa yaqanjwa ngegama likaJesu, uma kwayena uJesu lo kuyigama lakhe. So abantu mangabe befuna ukulahla uNkulunkulu bemlahle ngomuntu omthumile. Noshembe kunjalo baba mkhulu. Bonke abantu manje benza yonke into abayithandayo, bazama ukufuna ukukhotha ubaba mkhulu ukuthi hayi ushembe wathi. But ushembe uthiwe uNkulunkulu. Awukwazi ukuthi ushembe wathi uma ngabe lokho okusho ushembe kuphambana nokusho uNkulunkulu. Awukwazi ngoba ushembe akakaze emphikise uNkulunkulu. Awukwazi ukuthi uJesu wathi uma lokho okushilo kuphambana nokufundisa uJesu ngoba uJesu akaze emphikise uNkulunkulu. uJesu wafika wafundisa uNkulunkulu ngoba uJesu wayengumJuda, wafundisa uNkulunkulu wamaJuda. Noshembe ufika wafundisa uNkulunkulu wamaJuda, Amahebheru ngoba bonke laba profeti bayinzalo yalaba bantu abahlukile. Inkosi kusilo ke. Amen. Inkosi